Lueny I kompero matie kabiro malupe kibalo kaber murumu watie ka kelu la peny maduong I kind dan mapat ma kipenyo ni ngama nomiro nen kit ma kigwako kwede kaber murumu wa. La choch pa wan luo TV David Magere oloki ogong Mark ma eno tero dir mapat ma dano romo neno kita gi kwanyo kwede yen nyo kaber gibalo kaber murumu wa kono gi tiyu bene minene kidwako chen weko bed mabe pia nyim madire. Wanen matute ma kibod la choch pa wan luo TV man David Magere Igulu City. Kadi bed ningo dano duchu mere olotogu tigi gimo me keligi gin magi mero none pikwo mana tika lore kum kero ma wano iyo me yen mo wekengwe ji piri itetero kiji mapapar madano tiyu kwere machalo mach ma udoko peko madit tutwal kum kariman pien beru chalo petie karomo dano. Lo diaro wayo ni meno gin mapeke tika kerye tam tutwal mo weko peko ti mapola ta yo meno yen maka mo kiji mapapat weko duo machine wa nyonyo wa metiyo gin mawamero. Florence Apoychan dano medino yo Dex Sub County mati yo More District dok bere ngat materu ki maka nywako kedwa kit mapeke me jemi teru machalo yen tie ka yelo kwede dano kum kare ni kama wano kedi yam ya chama na payo katutwa yan cham na ngama ka chache no bera li piara ya bera na piara na para ko be makati we piara de piara si chalo wan wo kedi kenyo kata kai ma ta ko chari chari no ken ping down ta piara ya madu na no wa chiri ta timi gama pa yan de ko mala ka wa ma ma cham do to mo ya ma ta do no ene da ko do da ko chara ni no da ko wa ta piara mo kana maro bin ma chala do ki mengo atamni aduko mi winyo fon ma ba ma dati ka winyo na kiredio okay mena ma teli en ken ke be wori ken ma pe no tam ki bola wor pe ram te mo ma pe en tam ma yin winyo na ne yekela la ka bere ko ni a winyo angara te mo kana ma ne ke na amba mi ka te ma ka na winyo ati mo ne ka te mo ma ni kera wan bru ma kera ba mi wa tim kera ana wa tika ka wala la ki yung chel kono Jennifer Adong dano matiu ki yen Igulu City tie ka boko irwa kit makwe yen mo kene tie ka tum kwere kum kare ni yen dong kum kare dong pe ko tum mo dong wa diga tum ki yen mo ka wa no yen mo ma yam no be ki mo ko ge chalo koro gi ki dong yen mo kene chalo puano gi ka gi eno dong yen ma dong ko be diga dikere de pepa yen do tumo yen tum pen yen no kichako tikere chon wan madong wadonyo bedong wano dong yen tikere Adong wajuni petwere koni waromo beru la bon tiki yen ento meta ni pege tong waro la taya mani ye lok pa dong mior ke per yen mior ke per pen me gengo ne obe le pege tikere po be genge eto mior ke per yen pege wai ke geng dak no chino ni wo pa jomo kene no bi pa pen gen ke ko en area me yen George Obwala mangene ke nyinge Ebola la luenyi kum kaberu marumwa ite dulme our trees we need answers tero kit ma luenyi kum ton yen lataya medwa ko yen kaberu murumwa twero timme kwede wa hadde ka ngwen angej ma wano bera wot me waje ke dan u jok ton maka dano pe ye kubeti yendo tum arodo direo dan dong ti cha ho ye ma dano go ti te mo kuja ento enemy arwan wanen ni dano enemy gitika char ngome gi ake ka chela chel tiki rodi gi dak tiki moji gi tiki chere yangi tiko kang gi tiki ka olet eguni wen tika ruenyo gemu mendon kelo gemu gangya tongu yen wer dano tong makani ti twon gemu mo ma tikelo magi kelo gi dikala ye ka dong gikto yen dano ti buru ke temo wa yin be furu pe chek karo romo dano we wa malo wa mero lo tela mo bo wajulo da wa me dano wen lo tela dini nga wen kongi chak fun me Gwoko Kabedo murumu wa watamo ni
kano jume NFA jomati pero yeno weng ite yeni kanicha gilegi pere weng wek dano change bet weng ke chere lega I dock seedlings kada dek ke temi cha bera dek me pero ga chelo pero kadi yen piario jomo chere lega weng me mielo teno kadi pi kadi ngo onyi no watika dwa ho deyo mamegwa I kachoke meneno kit melwenyi kumaduki mepeko meyen kijemi ma mero metedo masit kigulu district local government ayo yubi chabet mo karangech John Mark Agong la dero nyo consultant ilok me Kabedo ma Orumu wa kiber ngat ma tiyu te dul magi luoni zote family limited iyo yam district tero lok ibu matie malupe ki lweny ikom Kabedo ma Orumu wa ki Gwoko jemi ma watiyu kwere Because karek no minister weko departments me energy be the local government. Weko minister finance ma law kom lim I Uganda kan chwalu chente I department ene me weko neni o en local energy ni gi chwalu chente pire because in peram recruiting la teach ai te ber ma be miyo no ngo teach matia kay recruiting la teach nu teach mir betie and wek teach betie mir gi chwalu chente me me teach ani tiye so kay nero a full ministry mati ye cabinet ministers the state ministers me energy eto ke bini local government kama gadi tiye factories magiti kobnin giti ger factories any kwen factories pe ger ministry ger factories in districts ka factories obedi district numero locom energy obetie because the communities mukene gi chako toje melaro yen tedo because yen kompedi yen umpeti giton matio ni weng me pitro mukene me replace magitonia piti time and pitting at more can mati in charge meneni could go NUT so better take mero gamento nen kidero work departments me energy be created the local government kede ochwal be chente bien creating department wrong ter merka eto me chwal chente me ti teach work gi cho ngatumo achal energy officer I district achel ma Uganda weng nurombere chake patich I budget mokaro pi mwakalim alibario kipiru dek gamente me Uganda o miyo chiling maromo trillion achel tona ngwen keken pi lok me dorje me energy makono adokene pengene kabikela loga lok magi boy doge pi One Luo TV David